Туугандар, ассаламу алейкум, дагы бир рет. Биз дагы да болсо Ош Жапалак унаа базарындабыз. Кечке жук болуп калды, унаалар уже сатылып чыгып баштап жаткан учурундабыз. Бир катар мына чыгып жаткан унааларды сурап берейин сиздергечи. Сатылдыбы, канчага сатылды же сатылбады дегендечи. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, эл кабарды көрүп, күзөтүп, комментарий, лайктан басып колдуңуз. Әукелер. Стрим сатылбаган окшойт. Шеф сатылбадыбы? Қанша oldu? О, стрим сатылып тұр. 400 000 болып тұр. Тақтыр қандайсыз? Тыныс бі? Нормально. Кен қолыңыз қармап қойыңыз. Не болды? Сатылабы? Сатылабы. Кел. Так, Мерседес туғандар. Жақынырақ тартайын сіздергечі. АПП светті жылы 2003 екен, 3.2 объем, состояние отлично дейді, автомат коробкада. Басы 760 000 сом екен. Мына номерге чаласыздар, жаққан болсоч. Содаңыз берсін, айдан. Көп. Танышыбыз шығып қалды онда. Авал жақсы екен, қараңыздар. Сүйлөшөсүздөр. Жүріңіздер. Так, стрим сатылып тұр 400 000-ге. Номерді көрсөтүп окшойт сиздерге, жаққан болсо сүйлөшөсүздөр. Ал Гетс 2004 екен, 320 000-ге сатылып шығып кетіп жатады. Коробка механика екен. Авам алып шығып кетіп жатады. Ушундай туғандар. 320 000-ге 2004 Гетс шығып кетті. Так. Фит сатылбады тақсыр? Қанша жатасыз? 550 000 екен. 550 000. Тақсыр қандайсыз? Сатылды? Берекесін берсін, қанша болды? 600. Так, Toyota 3 600 000-ге сатылып тұр. Бір жылын көрсетіп қойын. Өзіңіздер тартпайын, беймарал отыра беріңіздер. Жылы қандай екен? Қағаздам жоқ екен. 2003? Болды. Жылы 2003 екен. 600 000 сомға сатылып шығып кетіп жатыр. Это бич. Өтерің ала, беймарал. Айда берің. Сатылды шеф? Же алынды ба? Ел қавар. Сатылды ба? Қанша болды? $4,500 болды. $4,500 екен да? Не валя болды бұл? Так, $4,500 болды тұр. Suzuki бі? Не? Suzuki екен. Suzuki туғандар. Қаншаншы кузов екен білсеңіздер, жазып қойыңыздар. $4,500-ға сатылып шығып кетіп жатады. Ал фитам сатылған оқшайсың. Шеф, қандайсыз? Қаншаға сатылды? Сатылбады ғой. Қанша жатасыз? 580 000. Қайсыны? Нарқыны ма? Камрийді. Фит 580 000 екен, айтылыш басы сатылбайды. Шығып кетіп жатады. Так, мынау 40-й бұл? Toyota Camry. 40-шы кузов туғандар. Жақынырақ келейін. Қанша деп жазғансыңыз бұл? Жылы 2006 3.5 объем дейді. Басы 870 000 сом екен. Так, номер 0990 менен 93 02 00-ға чалат екенсіздер. Жаққан болса бір қатар обзорын айландырайын. Дөңгөлөктөрү өзүнүн родной дискаларында кышкы абалда екен. 870 000 сом. Ротостар кемі бар да. Жетпей қалғанда нарқы берге қылса болау? Только наличие. Наличие сүйлөшөт экенсиздер. 4 дөңгөлөк екен, кышкы абалда екен. Басын уктуңуздар. Болшу. Колго тийиши 800 екен. Реальный клиенттер чалып сүйлөшүңүздөр туғандар. Машина жүрүп турат. Өзүнүн стоп датчиктери бүт бары бар екен, кыскасы. Задний камера. Абалы жакшы болсо керек. Болду. Содаңыз берсин. Колго тийиши 800 000 екен. Сүйлөшөсүздөр. Так, ана жүріңіз көртші. Сатылбады бұл. Шеф, сатылбады бұл? Болды, айда. Сатылбады. Келейінші. Қандайсыз? Салам алейкум. Кен, қолыңыз қармақ қойыңыз. Берекелі қолыңыз. Қаяқтан тауып келдіңіз бұл минивенді? Британиядан. Болды. Қандай машинелер зор да. Қандар. Минивен жылы 2003 1.6 объем 78 расход дейді, 14, 24, 74-ке чалат екенсіздер. 56 мененші.
Алдыңғы тараптары, капталдары бүт бар өзүнүн родной диска дөңгөлөктөрүндө экен. О, атаң көр. Эшиги бир башкача го мунун, а? Запчасы кандай болду, таксыр бул? Барбы? Түшө береби? Кыргыздар баягы наркы беркенде 40-40 улап болсо ham чүрүп беребиз да, негеш. Бир отуруп көрө берейин, а? Бул да форсаж го, а? Комплектация аябай сонун экен, туугандар. Панелдерин караңыздар. Эшиктери да аябай оор экен. Бурон эшиктер экен. О. Сигналары ишите эле, кенендиги. Жогорку тараптардан аябай жакшы. Кыскасы, унага олтурганда эле билинет экен. Эшикти караңыздар. Канча жатат, шеф? 420. 420 миң. Кеми бар? Бар, кешемиз. 400ге чейин бүтөбү? Турабыз. Болду, таксы. Сүйлөшөсүздөр жаккан болсоч, иш-биши жок, айдайбыз. Британиядан келген унаа минивэн туугандар. Мына номери чалдырып коеюн менчи. 420 миң айтылыш баасы экен. 556 менен 14-24-74 ке чалат экенсиздер. 2003 жылы. Запчасы бар дейт. Эми калган сүйлөшөсүздөр. Ушундай. Содаңыз берсин, отура бериң, таксы болот. Ана жүрүңүздөрчү. Шеф, сатылдыбы? Сатылбадыбы? Так. О, канча жатасыз бул парикти? Сатылды, надо. Канча болду? 450. Жылы кайсыл? 2000. Жылы 2000 кен, 450 миң сомго сатылыптыр. Улуу парик. Кет. Жүрүңүздөр. Коюп коюңуздар, алам коюп коюңуздар. Так, мына не болду? Nissan экен. Бетти жаппай эле коюң, таксыр өзүңүз тартпайм. Канча дейсиз? Сатылдыбы? Канча болду? 350 миң болду. 350 миңге сатылды. Nissan Sunny туугандар. 350 миңге сатылыптыр. Жылпылын сурабадык. Сатылып чыккан унаалар. Ушундай, мына улуу парик. Карап өтөчү. Канча деп атасыз? 420? 400 болду. Дагы бир 4 көз. Айтылыш баасы 400 миң экен. Айда бериң. 214 туугандар. Объем 2.4 экен, жылы 99. Жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Мен дакыныраак номерин тартып коем, сиздергечи. Тартып коюңуз. Мына номерге чалат экенсиздер, туугандар. Аягы 74 ке. Алайсыздар. Кана, пирашки каякта, ошону айтың. Мына пирашки бар. Мынанын ичиндеби? Ошонун ичинде. Ашчы, карындаш, бир ашчы. Бул талаада тамактанган башкача да. Көк самса экен, өзү. Муну түшүнөт. Мына самсаны карасаңыздар. Көк самса. Көк чыкты, ошкочо. Канчадан бирөөсү? 20. 20 сомдонбу? Бул 20 сомдон. холодильник ham өзүбүздүн экен, а? Ооба. Мына бала ошону 15 сомдон сатам дейт. Класс кыздарына, мына баланы көргөзсөң, мына баланы класс кыздарына көргөзүп коем. Жакшы, сода сүйлөсүн. Канча болду, таксыр канчага сатылды? 500ге кетти, мына эмне эле болду? Chevrolet'ке туугандар, ластет. Жүрүңүздөрчү. 500 миң сомго сатылып чыгып кетип атат. Кагазын алып коюптур. Мындай саната. Бул да сатылбаган окшойт. Кете беребиз. Шеф, сатылдыбы? Toyota Вич. Болду, азыр өтөм. 480 миң экен. Toyota Вич. Жүрүңүздөр. Так, лупарик туугандар. 210 бу? Миллион класс. 320 экен туугандар. Серебристый цветте. Караңыздар, абалында. Өзүнүн родной дөңгөлөктөрүндө, дискаларында, автомат коробкада, ички комплектация туугандар. Электро көтөргүчтөр, панелдер, салондор бүт баары жайында экен. Люктарына чейин бар экен жогорку тарабында. Mercedes 1.320 кузов. Болгондо дагы дизель экен. Дизель 2001 жылычы, 3.2 объем, 7.8 расход дейт. 395 миң сом айтылыш баасы экен. Мына 055752-ге же аягы 2857-ге чалып сүйлөсөңүздөр болот экен. Жаккан болсочу. Дизель сөздөр, ашык кеминич. Ава, саттыңызбы?
Qancha deysiz? 300 deyapti. Bo'ldi. Tak, Opel Astra universal 300 ming so'm aytilish bosqichi. Yılı qaysi yil bo'ldi? 2003. Qanchaga bermediniz? 260 ga bermediniz. Bo'ldi. 260 ga beribdir. Men somerdan so'ravadim tuğanlar. Sebebi ушундай уна алам десеңиздер, ушуга карап акчаны чактайсыздар, даярдайсыздар дегенде экен. Мына жүрүңүздөрчү. Мына Kia сатылган окшойт, а? Достум сатылдыбы? Канча болду? 430. Kia 430 ming so'mga satılıptır. Çıkıp ketip odat. Mercedes hayda. Step wagon. Honda Servo. Hayda. Satılgan аны дароле байкайсыздар. Дароле сезесиздер. Освайна сатылып кетип атат. Катавич. Ала сатылбадыбы? Азыр ата. Сатылып атат. Toyota ista satılır. Tak. Audi Universal. Yılı 98. Dizel mi, benzin mi? Benzin mi? Benzin mi? Benzin 2.4 aşır. Benzin 2.4 aşır. Yılını ayttık sizlerge. Yılı 98. 910 расход deydi. Mına ушундай уна izlesеңиздер, туғандар 225 менен 15 mi 13 mi mınаңыз? 15-15 49'a çalat ekensizler. İş bir şey yok mu taksir? Al men sanmayan variant var mı? Süleşip көрөсүз. Так, içki комплектация туғандар, салондор, панелдер, жогорку тараптары кыскасыча универсалда. Андай осодаңычы. Кышка абалда экен, дөңгөлөктөрү даңычы. Абалы жакшы дейт. Басын канча дейсиз? Колго тийиш 200. 240. Kemi var da. 240 ming so'm ekan. Süleşesizler. 15-15 49'a çalasızlar. El Qavardan görürsek ha? El Qavar degan kanaldan görürsüz. Vay, odağınız ver. Так, sizler satılıp çıkıp kete жатқан unalardı görüp otasızlar. El Qavar o. Sizden mi una o? Toyota'm neyle bu? Yaris Versa. Ha, Toyota Yaris Versa. Başkaçarak demez ha? Çoğurağı. Toyota Yaris российский номерде екен. Жылы 2001 объемдуу. Мына номерди көрдүңүздөр туғандар. Серебристый цветте. Абалы жакшы экен. Ички салондору дагы аябай сонун абалда экен. Автомат коробкада. Панелдери, салондору. Ичи яман катта го мунуңуз ака. Ого. Çıkıp жатат. Яга кирип кетеби? Буягына илебой нерсени жүктөй беребиз дең, а? Любой. Зор го бул, а? Ичи. Ичи аябай кеңир экен тоғдар. Канча дейсиз, а? 450 миң сом. İçine жолу бар. Сүйлөшөбүз. Канча миндиңиз буну? Мен алып келдим. Эми алып келдиңиз? Келди. Иш биши жок. Чирик бириги жок. Басын уктуңуздар. Сүйлөшүп көрөсүздөр, номерге чаласыздар туғандар. Ичинин кенендигин көрдүңүздөрбү? Тышкы кузовтун иштери деле жок экен, ичкерки иштери деле жок экен. Ачып коесуз. Ого. Массага. Тараптан эми аябай сонун экен. Мындай болобу? Зор экен туғандар. Алып кете берет тең. Болду. Мен номерди бир катар көрсөтүп коеюн. Колго тийиш канча болот, аба? Сүйлөш. Болду. 420-ларга болсо берип берем дейт. Мына номерге чала бересиздер, туғандар. Жакшы машина экен. Чирик бириге иш баласы жок дейт. Эми калганын сүйлөшөсүздөр. Содаңыз берсин, ака. Жакшы машина экен. Жеңил экен. Сатылдыбы таксыр? Сатылбады. Канча деп атасыздар? 330 миң сом экен. Mazda 6. Айтылыш басы 330 миң сом экен. Жылпыны сурап алдым. Ушундай. Аксарлар.
Жалпы эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары эми колдон келишинче тартабыз ары бери деп бир аз кээде сүйлөп коебуз. Кандайсыздар? Toyota 2003 1.4 объемдо 1293 59 экен 51 мененчи. Toyota Corolla тугандар. Канчанчы? Биринчи кузов беле? Баасы канча шеф? 500 миң. 500 миң сом кеме бар екен, сүйлөшөсүздөр. Мен жыйынтыктайм тугандар. Оштогу учкундагы, Оштогу Жапалактагы Уна базардабыз. Тез кабарды, эл кабарды көрүп туруңуздар. Биз менен чогуу болуп, колдоп коштоп дегендейчи. Мен бул жакта устатым келип атат. Кийин кетти кыздайм баягындачы.